الزول في اللون تذويت بوسكي تدناوي فين كوي يال سكواس نتيدير يال تاغنيت سكاكين أكيد تولم تيمس اللي تيدين يال سكواس دي تموتني قبيليين سي 2021 لا ضغا غاتولا مقبل ديما تيليد سي تلتنين بوت في خامس شفام هي سكوات تيليد منا سي 2021 تواتني ديران نايا ساعة تفهم ماتشا تغال ديال سكواسي هي نغاس الداوي تسجيل تفاش تاكين ذا سكاسي غادناوي أكد يون يتسنم يعدد يا كان غورنا ذاكي يسعى يونس نطار أنوا تو نشفينا غا وكان يولي أبو زهير نمانيس أمغيوي نوري كلشي سيدغان سنتايلين ذا نبقي نغ زوفلك مانيس. أزول في الأخير رشيد أزول المولود أزول أكوي وذاك غادي توالين سمثا أما دي ثمورتنا أما دي ثمورتني قبل أما دي ثمورتي فرانيين. أثاني هي مانيس يدغدا نبقي ويسين المولود حمانا تادا دي تعدي غورنا تيغ ذا سي سان فرانسيسكو يونيك ميكاني دوكلان سيني مولود زوفلك مولود. الزول دا رشيد الزول دا مانيس ستاني ميرت ساكت ثاغني تاد المسلايا يا فيكرت مسارا ما دنا وكرا ذا ما ينوت وكرا راه ينفعني مثاني تنميرت. أكا مولود يلفي كلتا ديالي كي أغفل أن غني تيدير تموتني قبليا أما ذو الفرح أما ذا القرح تساوي سكاسيا في اللاس في كلتا ماشي داني صفراحا تندعني ثوغال تمسنيا ميال سكواس طاسيك موتن دارنيا طاس الخسارة في قلان من ساعة كفات لوفا سي 2021 ومازال يلتقوا ساعات بغا نولي حتى مغلي نون في شو تولم هاد الفيديو في سي مانيس ذا شو تمغليني كيفاش تاك الثواريتك. نك ثمورينو زمراد تدينا ستازلا زمراد عطرا ديك السواطاس ما دينا دا شو تيرميثيو دا شو ليكسبيريونس يخدم كاين ليكسبيريونس يخدم كاين تكايد سيتي ختي ذاكن الجزائر ماشي نتا تاع يسحبي فرنا في ثمورتنا ستادير تبوي انا تثبوت نوزا ابورتي دي بروف باللي نون سولمون وتسحبي فيها فلنا مي او كونترار تيكوال سي كيني غوري لا كونفيكسيون هادي دونك وقبل دا غافو زهاير نيغ ذكولي وذا كان ماشي دوت نتيكل تاع نهار ماشي تسنى تيكال ماشي ديوت نتيكل تاع لا كاتاستروف نودفل كنت لا 2013 ولا 2012 شهر هادي ليند سيتادير الا قانا نكوني غورنا لا شونس لا دياسبورا نا تبض خير اكثر تبض 20% لا بوبولاسيون كابيل لا دياسبورا نا تسعى اللالن سوايس نزمر نسدو تامورت دون لي كونديسيون دون هادي كوين يعني لي كاتاستروف سيتادير سي با ان بودجي باش تسلحو تموت كومبليتمون مي ان بودجي يوكن انقابل ثيلوفا ودي ضرونا لا يلا سكواس مالوريزمون تيمست ضرو يلا سكواس سيتادير نزرا هسا هكا ثورا الشهر كوكورنا الصين اتكفو تمست اتسندسو انا ما لو موا جوان بروشان انا ديوغالا نمسلاي فلاس ماشي دا نشتري بغا كاين فوالا اعتراف الاول مي دينا كان رابيدمون امشي يتوالى كيني سيزيك لو بروجي بوينات الصنفار نسخ السين تمست يلا دكوالا غير سي 2010 دي 2010 يفدير لا بروسبكسيون دو مارشي المون دي فيو كاميون دو بومبي لي كاميون بومبي ديال الالمان مي عدل فلاس 20 30 يسكواسن وتنستخدمنا راه اشكون سعينا راه السيستم ا بي اس وسعينا لي سانتيو دو سيكوريتي ني بيرومان وسعينا راه الطاس لي زونتي بلوكاج ديالو سعينا راه الطاس لي تكنيك دونك لي ريفورم مالا تيدا ريفورم تزمر تعضد دونك كاينين ني غير مالا واحد غيون pour faire un essai c'est-à-dire في داغا je vais aller faire une demande au ministère du commerce باش كنتسشمو على ثمور تسفهم غدا شويه يكون خدمه غن دوسي كومبلي ايوا كان هو كاميون سي الالمان هو ليغالمون
جو في لامبورتي اسفما بلي باسكو الكونيه تدارت لنا ما راه ذكر ثمست التليفون ديجا انا في لي بومبي ندير على الميزان هذيك ما ولاش ماضي الساعه ايوا كنا ندير حقا يعني يقولوا تسناره اشكون من مس نسوى لسن موا جويي اوت جويي اوت ترى خمست بارتو تسناره دونك سي غارونتي باللي ما ذكرت مستغولنا انا راه داينو فغي غارها دونك يبدا ميل دوسينو مالوريزمون تلحق ثالوف ثنين 2016 l'expulsion de Mototino, après qu'il commence à développer les Qur'an, je l'ai abandonné, mais je l'ai repris en 2017. J'ai repris le projet en 2017, خدمة داينو مسمى أبو زهاير. Et تبض لما ماشي نكي تيدي سنوفان أبو زهايرني هذا يدو نكيني ما كان نكيني السنيين قد شاضي الماك قد شا دي ثالث سود ثايلان يسحب إذا نفت مورث خدمة دا بارتي كيهوان هذه كان يتموت القبيله دو يديك دونك زراني هذا شو قد شا دونك غادي نتفلي ماشي خمس موسني كان يغلقان غادي نتفلي ماشي ديوث كاميوني كساسه خمس موسني كاميوني الحبس هذا ماشي ديوث ترى غادي وين دينا هذيك فغير كان وين تفهم هذاك ما الا نبغى النظر زداد سي ان بروجي انا نخدم مي فوا ان كونسيبت إلا قال نمسي شويه الساكي ازكى تخصي تمس تنتسو دوغا نمسي تنيض سيتادير إلا قال ان بول مثلا هذه لين ولا مولا شاغلي فهمانيت وكي ذا تقسيو السنينو الدوغا الغونس سلقاي وي أذكر مسليتو غان البولود فيك ثمولين سفانك شكي ضرونا كيف تمسكين التوانية تقواس نمير ثدا رشيد ثورة فمسلتا كي تمس إلا قاس تموغلي كوميم القاين اش كنت مساكي ثورة ماشي اساكي تكماصا ماشي 2021 ماشي 2021 تكماصا ثورة دي تمورت القبايل كوم سي ان بيي تري بوازي اي بوي لي زاغلوميراسيون عندز دغني مذانن ثورين لانت ذوار ناس انت داك الغوافين ذوار ناس انت داك تجور زمور الغاشيه اي تو دونك ما هو يوان ثمورت القبايل تسيني سان كوميم اون بار ديسبوزيسيون اتحاز تمس نيغ ثمور النظام ذا شو ذي قسميت كماسات مساكيت تزاد زمرد نكيني رغل الحساب بابا سي 2010 2012 بريسك شاك اني تسيلي تمس وسكوا سارتا سكوا ستين تزاد شي طوح لي ديكا باسكو شفيغ مدي تمسلاي تورد دمانيسا في 2017 يحيى موسى رغاناك يغال نين سنار كليا رغان شفيغ خدم من ذاك لاكيت وراش ناضي ماريكاني ميرندي مورتي تيفيرا روح غامي دينار سات يحيى موسى ونوفا لي سورتو لي فامي لي بلو ديموني ويسانا راطاس لي سورديان ويسانا راس واش قابل انت سوات لا نويدي نطرن ميح سيت مساكين ذا شو الدوله الجزائر خطر تمثال في كذا كي تمثال الدوله ماشي تمثال تكيون كان يزمرنا تيقابل الدوله الجزائر وساره شرا البلان نا شرا تيختي سوا شو اثقافر تسوات شفان تاكي نون سولمون وسانا راه دي زيدي وسانا راه لا فولونتي ولاش النيه غير كنا قبل انت مسالاكي فين غاس اكيد النيه تنطوط فتحي غاز ما تولمت مسعود شبارة الدولة تسال لي مويان يوكلني تعاون فلسطين تعاون لا تونيزي لي بيي دافريك خلات كان ابارامون مليار دولار البريك تمناو تسعى لي مويان تسو هذا يونو كندا الوغ كو الماروك لو فوازان يسعى 8 لي كندا وكي كان يا واشيون كملا والي دونك نيراك نون سولمون الدولة الجزائر وتسارى شرا البلان سوا شرا قبل انت سوات وسانا ولا النية وسانا ولا الفغي إوا كنا ذكرني تمثالتا كي ستلقاي وما إذري منسان زمرن أظلفن ولا ذا فوس نتللت أرثمورة فارانيين وظلف نارا ذي 2021 الماروكا كي قلت سناغان إلا بروبوزي داديش قال لي كان دار الناس خاطي la France avait proposé par l'intermédiaire de son président d'envoyer les Canadiens. Ils ont refusé, mais en 2023, à ce qu'il paraît,
au sein des Canadiens, les Français, ils n'ont même pas demandé l'autorisation du pouvoir algérien. Ça, là, ils ne communiquent pas. وتقارنها خاطر لو كان الكذبه ديالنا الكذبه يساو لدر ماكرون نقبل ديالو لي كندير مي اسكيل باري au sein de les Canadiens, les Français ont demandé même pas l'autorisation du gouvernement algérien. Ils ne pouvaient pas les arrêter dans les airs. À moins qu'elles se de l'aviation militaire. Donc, je sais يصوضون بيش بان كينيا ومن صلاة تيزنيا باللي il y a une partie des services algériens qui sont responsables de ces feux. خاطر إلا قد نسميت إلا قيم ذانا نكون إنسان بروبليم دو ميموار تنغير ثلاثة ديالنا ماس أمريوي في 2021 السلوايا كاين الجزائر إنايا في مساكي سي دي فو كريمينال في فاسن الهضرة تيصاران accusent le MAC en complicité avec le Maroc et en degré moins l'Israël. وكذا سلوايا نتيجدو ذان الجزائري في الدينان. Le chef de sûreté de la protection civile Ntizi Ouzou, il a le journal Le Matin Liberté, je crois, il a textuellement déclaré que les feux de forêt sont d'origine criminelle. Nous avons accusé le MAC et on dit ما أنا ذي ثيلاوث ما عندنا حار ثيلاوث نزرب ليهم يجوج حميد ذاك النيا ويزمير رايون ما ماشي ذو نسان النيم قرانين ويزمير رايون اثني شالكني باسكو نولد des murs de feu de 60 mètres de l'arbre ثيراتن mais tu peux pas faire ça avec une allumette c'est faux donc ذا صوض كينيا هذا من بلي c'est une faction de l'armée algérienne parce que نولثن ذا نولنكم الدن سان des moyens des moyens de guerre et l'Algérie c'est un importateur de napalm. Au jour d'aujourd'hui, l'Algérie a des stocks de napalm, ce qui est une arme interdite. Ce qui est une arme interdite par toutes les conventions de guerre, les conventions les droits humains, ainsi de suite. L'Algérie, c'est un importateur de napalm. Qui estime je les ai vus des barrages, c'est un barrage militaire de Nouad Qsari, parce que les pognons, il y a de Mirabeau, c'est les barrages de militaires. Il y a même une petite unité des militaires. Alors, c'est des souffleurs de feu qui n'y c'est un 10 mètres, 10 mètres les flammes. Eh bien, ils l'ont brûlé de A à Z. Les lumières, l'insécurité. Donc, ils ont les moyens. بلا ما نمسلايد في لي كابسول دو فوسفور ذاك يوزمير انا دير ولا انتكم الدن ولا انتكم الدن لي كابسول دو فوسفور فيلمين انتكم الدن لا سور انترنت زعما انت ولي المدن ولا يجوج حتمس كي فون اون ليني دروات. Ce qui est invraisemblable, mais là, c'est des feux naturels, c'est des feux d'origine domestique. Donc, هذا فويا كاين الجزائر يسان افوس تقوينا كيضارون اتولي غاسبا ساكي اكو كذا يتمسلاي سور انترنت ذاك زطوانا كي امتيان اتقارن شابنا الا قاد يفرس الا هذا حبسوا السناره البيره باسكو زاكوز كان تقراثين البيره صدير ثاد ولا فقرات هنا كاين البيره الا قد الشاب صدير فغانا تيدارن بالسيف que ces feux ils sont de la responsabilité citoyenne or que non وإلا قارا نلحو كوين كان يسهل لنا خاطر ونادي ناس بواساكي ديال الجزائر نشوك بلي هذا فويا كي يتسكى انا نشوك بلي الا واش الا نخدمنا الحبس مي ما تنيض الغاشي غاي صراين يسهل وصاوكي نو نوثني غاين تقارن نوثني دي التلفزيونات نسن قارنك لي بوتاي دو بيير سي انتر لي في دو لوب هذه زمر ما ناس تفهم تكنيكمون لي في دو لوب سي كو مات في الطقارات تسوهر سيطيج ما تخمل الروفلينيا دي فيسو لومينونيا هذا كونسونطرين ريون ممكن هذا تسالي لا طومبيراتور تشال ثمس نوثني دي قارن خاطر ني كتفابريكين لي بوتاي كي سي لي زونتربريز كونترولي بار ليتا ناناش les bouteilles qui elles n'ont pas d'effet de loupe. Donc, les bouteilles de bière ne peuvent pas être responsables de l'allumage des feux. Maintenant,
On accuse de la, il y a une arrière-pensée idéologique, on accuse les gens parce que de la bière, parce que de l'alcool, parce que de l'haram. Mais les buveurs d'eau, et que ça a été قراطين الغازوز transparente, c'est ذاك النساء اللي fait de l'eau. Pourquoi on n'en parle pas? Donc, تمثالتا كي تمس كسنتي تسقم كانيس بلي c'est une question de sécurité nationale. رانت c'est une question idéologique باش تسبب بني الغاشي باش تخمني استسارتيت وغير سنة كي تمثالي الغاشي على تمتاثن. Et puis, il y a des dégâts humains, il y a des dégâts matériels, c'est très très important أن نزار بلي ما هنا يرغون ونزمير في الدنيا ثمورت الجزائر ماشي ثمورت يساني صور دينا طاسي وكنا دينا تزمر تفدا في يماني سي ان بي باور l'Algérie à 100 milliards 120 milliards de budget de l'État c'est très peu par rapport à 50 millions d'habitants ça شو زمرنا تخدم donc كاينه يرغون يسال قيمه سام قران pour un pays pauvre tel que l'Algérie. C'est pour ça إلا كان ولي تمثال استلقاي ثورا كيما دارضا المسلايه في الكاميون بومبيي ودنا قرانا سي اون سوليسيون جلوبال اما انا سي اون سوليسيون اكزمرنا تيليا سي اون سوليسيون افيكاس فوالا باش نقيم كان كويني خطر يعني قلا كنخدم كان نكون كاين بويش بانو تشكيل غرا في الدوله الجزائري وكنا تخدم شرا الوقامه المقولين نزمارات نخدم نكون استمادنا جارسنا كاميوناكي ابو زهير تنمير وكي دي تشويره من زاوين تدويل تاكين وكنا ندوي امساي غاف شو يزمن تورا وغرفه قبيليه غتخدم دي تودرين لي كوميتي دو فيلاج غتاكيرا سوفيا مانيس زباك بقاول اللي ولي ميتورا نمشي القايده تزواره دونك كتدينا مولود سي لا ديسبوزيسيون دو نيمبورت كال فيلاج يزمر غادي يخدم اني كيتخدم كتشيني سقسيو قبل ما نحط القايد شو زمن نخدم دي كوميتي دو فيلاج اون ديتاي نقيم كده الكوتي تكنيك ذا شو لي كاركتيرستيك تكنيك دو سو بروجي لا تنمير تاع المولود ما تسمح هذاك في افاكني يتسقدس الجزائر الشغالش يوكل انتظار نكون يارست ماشان كالعقلينو يوكل ولكي دي تشوغالارا زمر غادي لي كونستا سون في سيتادير سي تساوي سي با لا بين نيني الجزائر باسكو كيني بيرسونيلمون نيك ستيماديو ماشي دا قرار غيرو دا دي سيدون الزريخ سوالنيو دا عسكر الصراغين داكور مدنتي مست وريغ صديق ماشي تفرا وريغ ديت مدورتي وباللي الزريغ بصراغين ترى مرة نغاد روين النظام روين أراد نخدم ذا الصنفار فيرميتيو تسهل لي زمر يلا مدن سي كوبي اللي كاينه سي كوبيا كوبيا سي الالمان مثل تدارت ديال الالمان وزمرنا راه لي بومبيي ضوضنا الغرس قال 10 دقائق 12 دقائق 8 10 ان تولي جوهنا 10 دقائق الى قاسوا ليكيب دو بومبيي c'est-à-dire un village où les pompiers ne peuvent pas arriver en 10 minutes, il vous faut une unité de pompiers. L'État met tout à la disposition sauf l'équipe. C'est-à-dire chaque village, il va passer plus de 10 minutes, il a, c'est sa responsabilité, c'est la responsabilité du village. Je mets une équipe, il va les former. L'État paye la formation. C'est-à-dire, j'ai suivi le planning. Au bout d'un spécialiste de la Suisse, غاسينا ذلك يشرف ثاني تشريف الزلمة تسوالي ضناد وبعدين يصغرنا dans la théorie يصغرنا aussi dans la pratique اللي غادينا وريسن comment attaquer le feu, comment créer un brouillard de buée mais la pompier اللي تحقق يتمست c'est-à-dire نخدم une formation en bonne et due forme. فكي غادي تخدم سوق شي شاكين لا سويس اشكون دي تزواره روح لي بومبيي نديرها على الميزان ني غاسن ياك معليش ما هذا طاس لا 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 نسى الوقت واش كينسى الوقت الا قد يوض يزن يا الفدار دي تزواره روح لي بومبيي نديرها على الميزان ني غاسن هاد تيفتينو بغيت تخدم ياك ما كان لو بروجي نافيك لو بومبيي المون يحبس انني دمت تفتيت كرس داك وفين بيان ندعونا كي نروح غادينا
دون لو بوت يدمدن دي توني صغرا دي تزوارة كنلقى راك روميني زيتي انتوزياسمي ايهو اون بون ايدي وكذا ركز كي فريمون شكيت اكسيتيرا ابري مي استقساني كيني بخامن موزني عرفت كلش ستادير il faut pas me prendre كيني كوم اكزومبل بعدا نحبسو نقد شارع جو سوي ان موفي اكزومبل لو كوميتي دو فيلاج ماشي مانيش عمري وين الكوميتي دو فيلاج الكوميتي دو فيلاج شحال دارت 20 مدارين 30 مدارين شحال لي كوميتي دو فيلاج تموت دونك غير الدنيا هيا كي سيتادير الزمار هي الفدار الزمار خدمان كي ندير بتيت كونفيرونس هكاكي سفهمها خاصني الزمار تخدم ذا شو كان مسكشم تاع تسارتيت اور تيدي تاغو كاميوني الماك اور تيدي تاغ عمار بوزوار اور تيدي تاغ وين تيدي تاغ وين سي لو كوميتي دو فيلاج إغليزي ميغري نسن اراد يخدم لنا كونسيبت نغاد نكون راد يخدم لنا كونسيبت ام كي قلنا ام كي ويل ما ديري ام كي داغنا كاميون نسعى ابري مدا ندينا بول ليكيب كاينيش ليكيب افيك لي مويان انو سي بور سا في السفغاله الموا جوا سو هذا موا دكتوبر باسكو ما يخصني يدري من الارجوا دونك فوالا ما الا نبغى نكشف مون اكسيون افون دو رونتري اون اكسيون الا قلنا نخدم ان بروجي افيك اون كونسيبسيون ام كان ندو شغلني ويدمن إلا قدرني كات أد نسدو ثروان تمورث إلا قال كنا دي مسائل كان سياكي نكونيش أن نمزمر سياكي أد المتيكتي وينا أد المتموسنينا أم كون دينا أم كسورغانيزين لي زارمون أنو راه يصغر لي زيكيبنا باسكو إلا قال نشكع ثروان شخصين تيمس ما إلا ينون با اون فورماسيون دو اون ميني فورماسيون دو بومبي سادير فوا مينيموم يرنو سي با فاسيل كي خدمة باسكو ني هاد خدمة كي ولا فرغا même s'ils ne sont pas très bien formés, mais ils ne sont pas formés du tout dans tous les cas. Donc, tout ça, il faut tenir compte les points. C'est-à-dire, كاين اللي جيت ترو نايف يكون خدمه سكول باش خدمه على لا غير ونا بعد وتيقررنا الحياه مي تورا غورنا ليكسبيريونس نزرا كان نخدم نزرا اساس نكوبريد نزرا نقول ما يقدر يدنا سي بور سا وني تزواري نو فو ان كونسيبت قال نبرز كان كاسب C'est-à-dire, il faut faire intervenir les gens tout drain, il faut faire peut-être des réunions, il faut peut-être expliquer aux gens on a le projet qui والكثرة دي ثمورة الجزائر. C'est-à-dire, les constats sont faits. Je n'ai plus besoin de critiquer l'Algérie. تفرد فوق. أغورك سيزيك تفرد فوق. Donc, il a un concept, c'est un comité d'urgence. Parce que la plupart des villages kabyles, les pompiers ne peuvent pas les éteindre. Il y a un pompier là, comme les pompiers en Algérie. Et 10, c'est là, il y a 800 litres d'eau. 5 minutes après, il faut que moi manisse. Et comme il a 10 fois plus de litres. 10 fois plus. Le coup, le coup, le تفنوا كوم لوجيستيك c'est-à-dire mais il faut que nous amène كاس المدة بس المدة 10 كاميون mais non vraiment c'est ça le problème c'est-à-dire tu peux nous dire ولا نخدم les constats sont faits donc durant ما إلا نمشي dans le concret je pense ماشي دولا كانت تشد نفرو بالنسبة أنا نقرر الشوال فلاس إذا قاس نخمم إذا قال غير مثلا راه يخدم بعد quelque chose un écrit une charte quelconque بلا ما نرقم الجزائر بلا ما نتورقم وبلا ما نسكشم دي زيليمون داخل راه يجيني للجزائر الا قد نخدم ان بروجي كي نجال با الجيري الجيري سينا كاينين بغا الشخصيات ما تحقدو واخا منو il faut limiter naturellement le projet كي نشخصيات تمس ديال الغابه c'est pour protéger les villages et pour la protection des villages لنا تخسر يقدروا نقبل j'ai continué après 2021 à concevoir des moyens de lutte anti-incendie, mais c'est des tuyaux d'eau usée. Le projet des 1000 oliviers. On a un projet de 1000 oliviers. La largeur, elle fait 60 mètres. 60 mètres de tuyaux d'égout, c'est 2 fois rien. Avec un tuyau saoulné, et de ça, c'est une douche. Je voulais faire des essais.
Mais quand il y a de 87 bi, donc un tuyau ni élaboré, c'est un tuyau avec des bus tous les mètres. Tu dois dire tout à l'heure, mais là, c'est un foot. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et je suis prêt à travailler avec un comité qui sera chargé d'élaborer une stratégie c'est-à-dire c'est la protection des villages. Le reste c'est زميرار, le reste il faut des canadiens. Mais وكي نزمرس. اما كنت زمان نخدم خامة مسلم، ما كنت زمان نخدم لي زوليفيي، ما كنت tous les projets que j'ai fait c'est des exemples. اما نيس اشوف غادي تسامطوغا تنضد ولكن يا الكوميتي دو فيلاج اللي تزمر تيس ايوا كنا غادي يخدم اني تخدمت في تشينيا ثورة كيف الدنيا ديال الهواني الدنيا ونكتا غادي الجزائر ونشمع غادي مسلكين بوليتيك ماشا يا الفدارت ايفيكتيمون افيك لا دياسبورا انسا يا الفدارت ساعة لي زيميغرين زمران تخدمن دارنا كاميون اكسيتيرا مي شي بغات نفرنس دي زيتك سير ميثينيك ليكسبيريونس انيك سو الكوتي تكنيك ذا شو لقنا اللي تواخدم ذا شو نسوما وكاميون شحال لقات تسقام وكانت لي لوبيراسيون تفاز دارنيير دا شوت لي كومبيتونس نيسيسير وستخدم ويستقدش والكاميون ديال تدارت بار ان كوميتي بار لي كوميتي دو فيلاج هو كذا تخصيو مثلا تنمير راشد دا السقسي وين ما شكون نزمر نخدم كرا مو نسعى راه كرا مو نسعى لي دري نزمر نخدم شما بون كيني ماشي كوميتي دو فيلاج كيني دمدان سيمانيو دونك نودا كاميون وفيها كاميون ذا قديم نورمالمون سي بور لا فوريير وغادي تسي برج باراريج وغادي سي لا بروميير مي داخل ستادير كاميون ما والي او كاين نصرف فلاس هذه الحق اونتر غير 10000 12000 اورو داكور تدير نجمع السياسية اكسيتيرا رنا نكيني شويه سياكي رنا نخدم ديس الطاس تدير ماشي اللي ما كانش يخدم نكوني يخدم تدير تسوى شو تخدم ديكس كاميون يسعى لافونتاج سي كو سي با ان كاميون دي بومبيي ستادير يتهز هذا مو كاميون مو يسعى اون كاباسيتي ديس واحد 10 كاميونين لي بومبيي وري زميره ديك شمال الغابه وري زميره هذيك الشم ديال ديك كيتقارن قال لي روتني اغريكول سي النيض دي تزواره النيض نكوني يسوينا انسحب ذار في مدانا ستادير سي لي في هومان يبومون زمار ورقنا راه تودرين اين النظام سميراره النظام يفو دي كندير يفو دوطر مويا غير فويني دناك لينا دي باراج داو تدارت 200 متر افون تدارت يفو ان باراج ستادير تكسدوك نيتوايا سور 200 متر ترنوض ان تيو دول كيك شوز كوم سا دونك كاميون نيا كاين الدنيا كان جوهنين 12000 اورو لا ارنا l'équipement qui dit c'est d'ailleurs des pompes de haute pression etc. L'avantage par rapport à وإذا كاين يسخسا ينتم نحشانا سطان نزمول سي كاينش لي اسيي لو جي دون مرات تبدل في غير تني tu mets à fond tu peux arriver à 150 متر c'est-à-dire داو ثلاث درس وشحال اي ابري ترى وكا كاميون كيني خدمة سان كونسيبت ني غاسن ذا كاميون ايدين يتشور سي الموا دو ماي سي الموا دو ماي على مد الموا دو سبتمبر اكتوبر الا دايم يتشور ذي تدارت مي وقورني ديقورينا كان سي اكتوبر على مد ماي زمر تسقدش زمر هذا الحنسيسي دائما الكوميتي دو فيلاج زمر تسقدش يزمر هذا واحد ديالهم ماني يتعاون تنسن زمر ديالهم ماني مغرا يزمر ديالهم ماني مشرط يزمر ديال ماني سوا ستادير زمر اون بلوس ما في سقسي ديال هذاك لونتروتيان زمر ديال بحال ديال من سيس ستادير انفستير هذه يقيم بلوكي كان بوندون لا بيريود اللي ثلاث مست وما النظام يزمر يخدم صدير يا قاس الشوفور يفو ريغلي لي بروبليم ادمينستراتيف ني
parce qu'il y a sa fils من كما après les problèmes administratifs هو فاترس la carte grise l'assurance c'est-à-dire il y a des problèmes après qu'est-ce qu'on administratif qu'il faut régler لا انت تصل نتلوفها غير ما زعماكش من ديك السنة. فوالا مي الوالد غالا نقدر طاسي بردان والوالد غالا داك الذي نقول ندري من باسكو مرا تعدي تكتي قرينو بلاد مثني مثلا 1000 euros à Rwanda, c'est rien du tout. 2000 euros à Rwanda, c'est rien du tout. 3000 euros, rien du tout. C'est pour بلاد فراس زمرة أذينا tranquille. واش تنتسي ثلاث مست تموت هاك خير إلا. Donc on s'aille dans ce cas précis des problèmes de financement. Voilà, l'entretien du camion, il خدم 8 mois sur 12. هذه السوضة يندير les pneus, etc. C'est-à-dire il faut le louer, il faut le faire travailler. Camionni, عندك حوايج pour éteindre le feu, c'est le mois de décembre, le mois de mai, les feux, donc il يخدم normal pour le comité de village. C'est-à-dire il va renflouer les caisses du comité de village. C'est-à-dire il y a un gain énorme et il y a une sécurité aussi minimale ما نخدم هيك. مولود تفكرتي شي ثوره هذا قولي بون ثورة ثاني ميرثا دما نسا في لي بريسيزيون هاكي c'est-à-dire pour avoir été dans le bain qui nous a de 2017-2018. C'est-à-dire voilà كي نتمسالي مير ندينا اللي غير مير on accompagné c'est-à-dire نتا يخدم on accompagné on voyait c'est-à-dire comment le projet se construisait ديال الوقت النير. C'est-à-dire d'après les caractéristiques techniques qui disent que Damanis a entre 10 à 15 000 avec l'inflation qui a sévi depuis 2017-2018 avec la dévaluation de monnaie del Zaïre et tout. Donc, tu toujours entre 15 000, 16 000 à 17 000 euros par village. C'est-à-dire 17 000 euros par village, déjà avec les gens qui de la diaspora. Et puis, n'oublions pas que le projet il a démarré crescendo ثدار ناقص سنات تزمر ثمورت القبايل هذا ما وانا خاطر كيني ما ولا لاكات تقليل تا شي غادي ثمورت الوارفه ما الا ولا لاكات دي ثدارت النظام اخذ منا كاميون جو بارتيسيب صدير ماشي واحد سني لان كل ثدارت راه يخدمن اصنفاره كي ماشي واحد سيت لا اتعاون وياه وثقاره 15 000 سي جوسكا 20 000 euros ادنيني سي با ان بروجي ذا مقران توالي تدرين خدمت في مغريوين اير مارثاين فرداين ثاي فردان دوك سكواسا هذا تصاوب تصاريفنا نشتاكيه نتوالي تدرين خدمن comment il s'appelle le village le plus propre تنفيستينا كل لا سيت صوم ابري لانو كادو يربحنا راه ما يربح نسين ثلاثه لي فيلاج هذا دارني صورديني نسلمي ويا نربحنا راه il y a des villages qui ont c'est-à-dire à ce niveau je pense qu'ils ne posent pas beaucoup de problèmes. Arnouyas l'expertise technique les ingénieurs من كل دارت القبايل تسال انا انجينيور ناقصين ناقص ثلاثه يزمرنا تفكنا فوس نتلالت يوكن ils vont limiter les dépenses. Arnouyas la volonté de nos jeunes خاطر كدينا دمانيس لي جون كنا غير مزيننا نتولي ثنا لا سخساين تيمس الصوا البالات سوا شي فاسنا نسن دي فوا دونك مثلا نتفكير شويه بالالن ثار نتفورمي الجون دروحن par dizaines par centaines par milliers pour des formations. Moi-même personnellement j'étais un membre du comité de village درتيو j'avais entrepris قبل نروحو هذاك des démarches et وكنا نخدم حتى لي فورماسيون avec les membres des les fonctionnaires des pompiers نساي تدري نخدم حتى لي فورماسيون لي جون خاطر كدينا دماني سان جون qui n'est pas formé يسار دي زيدام كي راه يسخسي في مس يزمر نساي ولا ندا بروبليم ابري خاطر ما يروح هردينا اللي اسفيكسيي تولي دي جون تروحوا نطورسو نيو تسخسي تيمس باسكو حمال حاليتو ما راي يروح هكني نتساي راني ماني سايرني ماني ديال دونجي وهذه يوغال تاعكم ثويه صدير دي لا تسلك هنا نموز مع ناس هذه يوغال نتسيك روحنا نسلك هذا يوغال ناس ندخل ما بروبليم نتا دونك ما الا لي جون اي سون فورمي ديجا ثنا قبل انسان دي زيد واش قبل نزرانا مشى روحنا نرثمس زرانا ساسكن زرانا ساد فون اشتكي سي امبورطون
Et puis, là, il y a le détail, c'est que Tamor de l'Aqbaïl, elle compte à peu près 3000 villages. Le Konan Saoudan équipe 50% des villages kabyles par des camions pompiers, c'est que pour chaque village, camion ils peuvent venir en solidarité. C'est-à-dire le chiffre de 8 000 à 10 000 litres d'eau, ils se 100 000 à 150 000 à la fois. Donc, par effet de solidarité, et puis quand on dit 1000 à 2000 camions pompiers par village, on parle de l'ordre de l'État. J'imagine que l'Algérie sera 3000 camions pour les pompiers parce que les brigades de pompiers, généralement, elles sont divisées par daïra. Divisées non par village, non par commune, par daïra. Et dire que sur les. L'Algérie, c'est 300 daïra, à peu près 1541 communes divisées par 4, et tu vas voir entre 3 à 400 daïra. Donc, maximum, de complet. 500 à 600 camions, 1000 camions. Or, chaque village, c'est de l'ordre des moyens de l'État. C'est de l'ordre des moyens de l'État. Et puis, il y a une dynamique qui sera enclenchée en dehors. Le camionnisme, c'est une source de financement. اما لونترتيان يسمى لك ردي قيمه نزمر تخمني تدارت باسكو المحويجات لاند يزمر تشراوني مذان خاطر كزغار نتا داك مان تخاصن وامان اسشروني مذان هذا يخلص 100,000 نا 200,000 في تدارت هذا حاس داوينا مان هذه لي ان شوفور هذه سي شوفور سي با تصلين شاي تدرينا صدي لي ميتيي لان دي جون اكس دي ميتيي لان دي شوفور لان دي ميكانيسيان لان دي بانتر دي توليي صدي دي قيمو كاميون نيا. C'est un patrimoine en dehors des périodes de canicule et de risque de feu. C'est très très important. Donc, il faut un commencement. Mais j'imagine un camion pompier, comme vous l'avez décrit, ce n'est pas quelque chose de très grand pour le village. Hein. C'est dans les cordes de chaque village. Simplement, سمعنا لي سيباراتيست سمعنا لي سيونيست تو ديني ديالنا ولا شغل ما انا تيك تقيم تيكتيا زعما تخدم لي كوميتي دو فيلاج ما هو سي دي ميليتون دو اف ال ان ما بغانا تخدم واش سنين خاطين سامبلومون ما الا ليتا il pose des obstacles à partir de là c'est une autre paire de manches خاطر ما الا تولي ما نرق. On essaie d'apporter notre pierre pour nous sauver et que l'État arrive toujours à poser des problèmes administratifs, bureaucratiques et tout. Là, ça devient une question politique et nous connaissons mais il faut les prendre en mot. C'est-à-dire au lieu de faire كل سكواس هذا رقني مثلا et puis on دقارا اسبوسكي ونو ما يرغو خميس يتدرت ونو ما يرغ الكورين يتدرت ونماير وزموري ناس اللي تدارت اللي براتيكمون بلونجي دون لا بوفرتي خاطر يوارس باساكي هذه فنيونا خمس يارغس يتمس يرنا ما يفتا لي هوت تمبيراتور خامنا ديهود باسكو ميم لي زيليمون بورتور بوخان اي بوطوث لا دالي تو ما يفاد لا هوت تمبيراتور نيا صرانا ذاين لا قد يهدو خامني انا ماشي سي با كيك شوز ارو تابيس لا بينتور باش تزدغ ما يفات يروح سي تيرميني دونك شاك اني on se retrouve avec des sans-abri en plus, avec des gens, on va les rajouter à la crise du logement qui prévaut déjà. ايوا نروح الاربعه ثيرثنا نزرع شحال لافاد يا اخي 5 سنين يا كي ثوره مثل ثلاثه واغثني ديال الاربعه ثيرثنا الكثياني هذه مشليتو ايوا نروح نزرع شحال يمذنن ارس بوسن مازالو سناري خامنا ندارز دون سوا والدي شراين اروان الحيف دونك مكولا سكواس ما نذكر ثمس ادي لين مذانن كي سورون بلونجي دون لا بوفرتي خاصو موثنا راه ما انا ثدرت ناس كمل ندير الحيف واسي ان بروبليم امبورطون اي بوي يا نوتر بروبليم يا نوتر فاكتور انكي لقد ناتيري لاتونسيون سي كو تدار ثايا رانا سكواساكي
سيتادير لا فلوريس دي دوارنا كثارغا يبان في مسود سؤال راس كواس هذا خاطر ولاش ندعس الطف ما انا تدارتو يا رغينا راس كواسا إيكو مازال الساعة يموذا مازال الساعة تجور إلا قد هكيني ما نسونا تيدحاسس كوسوايا سا توجور إتي كوم سا شفي راس ميرنو حسيت يحيى موسى en 2017 depuis 2017 راه يحيى موسى باسكو واش شاير كلشي يرى ولا دي بارسيل جيغونتيسك صار تنتركو صار تنترك تمشي غانت الصحراء دونك ولا شاير فالجهه ني ورنا غادي فوني ذا ساونا تلاقي في الجهه الحلوه نذكو فيها تو ارغان جوهين 2016 2015 2014 بدو على رثمس مي لا ريجيون يا رغينا راه نيغتي ديال كان ناس كوسي عندنا دايما تمسلايا في الشغل هكيا جي بري ديني غاسا تاع الجهه نتيزير تي باس كوسي كثر ارغان الجهه المخوذه ارغان ديال الجهه تقوفاي باسكو يا رغينا ناس كوسي عندنا كي مازال لا ماذا غنسن انتاك تشي تمس تشي تمس دونك الا قيم ذا زران ماشي ما الا سليكشن ساكو سي ديفينيتيف نو هذا هو النوفا كما تخدم داريني لاقون دونك تدار خاصو تنتبو دار ثمس خاصو راينا راه الا قال حذرني ما نسينا خاطر تو مومون يزمر تعوض مازال لي بروبليم ويا باسكو لي ريزو الكتريك ما تنتصرف ثمس ماشي ذاين مزمرني مثلا تاع ريباري باسكو سي حوايج ديكسبيرتيز تكنيك حوايج دي مويان اي تو دي طايت نيسان l'un des réseaux électriques c'est qui مازالو ريبارينا باسكو جميرنا لا سونيل غاز ديجا سي اون انتربريز ديفيسيتير et puis le personnel ça n'est pas peut-être à découvrir un territoire aussi grand من الجزائر donc tout ça إمذاً إلا قد بدن il y va de notre survie ثالميرث ثنمير المولودة في التفاصيل أكيد في كذا دغا تغلد فوسيل ني المزيان نا فورماسيون دي جون قد سقسينا يلي غاتن زوار ديكس ذا سقسينا تكا إيمانيس اني شدنا فوسيل غا المزيان كي دا شو اللي خالد تخدم كون شاكير بوحري شاكير نزوك دا البروجي ياكي نزوك دا لي كوميتي دو فيلاج ونزمر دا غانا نزدوكل بس نروح يوث كان ما يزمر باسكو ما إلا ليطا يزرى بلي لو بروجي لنا إلي ديستيني باش نبدا نتمتسات نارا يزمر الحال هذيني سيتادير لي جون نتا داتنا سي لي بومبيي ليطا كي فا لي فورمي ودنتاويا راه ونسي ليترونجي ما كنخدم كيني باسكو كاين سي اوسي ليطا بالك راس ندي موديل لي توني لي توني بويرسيكي سي الالمان لا فورماسيون اللي قاتسيلي اوغير بوين نخدمها كيني كي سيت اون فورماسيون تري رابيد ستادير اون غرو نزمر دنيني سي كوبيي لو سيستيم المون سيتادير اسنمود لي جون كان خدمن ابار كو l'Allemagne normalement c'est elle qui donne le camion le local tout mais daki c'est-à-dire la diaspora peut remplacer disons l'état allemand نداكي انا ما كندير ذاكن نزمر نسقسيو لكاد نتاعنا الحجه كان شحال مليون يتمدون ما تمد الشرطه دي قدري من كاميون لي بومبي دونك سي ليديا كي الموند كي فو بوتيتر دي تزوار فير بروباجي بلي ça existe لاني مدانين qui se prennent en charge eux-mêmes même dans les pays très développés pour d'autres raisons c'est pas parce que فيهنا وين politique mais parce que pour des raisons de commodité il y a aussi l'efficacité l'Allemagne ça les pompiers professionnels ça les grandes villes ça mais tous les villages n'ont pas des pompiers professionnels c'est des pompiers volontaires le pompier volontaire en Allemagne il يخدم دي l'usine غورين كيني خدم الغاشيه لوزين دا خدمه جيتي لو ريسبونسابل ما ردي تليفوني لبيبي نسيني فرق مست الى لو دروا دو كيتي سون بوست ترافاي يروح هذا ولا يتوخلص الباريس 3 جور 4 اور كبارا لا كومباني تكمل تخلصيت ستادير يا سيستيم كي تي مي اون بلاس جوستومون كونتر لي زانسوندي نزمان كنا نتفيك تياكي on va essayer de l'appliquer تموت قبايلين ابار كو دون سكان كوني l'État n'a pratiquement exclu de tout c'est-à-dire ce qu'on demande à l'État c'est de nous laisser tranquille نخدم tranquille كان ذاك ما نادا ما نسبة كان ما لازم نزمر داوي بيتيت كوريكسيون فين كدنيا سيتادير كيف غادي
ما الا يخدميت التمانيس وحدس صافي شاك تدار تزمر تستخدم، خاطر ما ادري ني اون كوبي لو سيستيم المون لا نشري في مورد القبائله كاينين ما شنو كون يثبت مره الالماني ديجا اي تو نو. ما الا يخدميت التمانيس اذا دارتيس وحدس قال انت واش ولتيس صافي من كل تدار تزمر تستخدم ماشي الحاجه الا ني تزمرت انت دارت فوالا بابري لي دي جينيرال لي بلو بريسيز. اه ميم سي لانسبيراسيون في سات سيت كوين توالات ديت مورت سيت الالمان فوالا. تلميذك تلميذ نون دي سيني دوين اسقسي ذاك كاع ممكن تجي غير قلت لك توزيع كنا تولين ياك يمثلا ويفنا ديني مانيس ذا شو تني غبلان نا نون قصان لي كونترانت يزمر ادن ما كان مثلا قلنا يعني زاد المستقبل مع مديا باغ اكزومبل ساعه اللي نولي في نسمة شي داني سهلان ما انها لان نبدا تخصان باش هاد ياضون زاد سام كان عندك ثلاثة مس ماشي داني سهلان ذا شو تريري فينك تمغني مانيس لو كاميون Le camion faut faire une scène connue. C'est pas un camion. Tu vois, mais les sides, on peut, mais les sides, parce que derrière, on a un autre projet. Mais il faut faire une scène connue. C'est un camion simple. Sonacom, on a une citerne. C'est le moins cher. Une citerne de 15 000 litres. D'ailleurs, les problèmes, c'est que le trouve en dehors des routes non goudronnées. D'accord? Mais ma كني الدنيا لينا تدرين لنا نكوني زعما غادي غا 90% وسنت دوك دي ثغالتين يا 95% تيمس كتسودا ني غاود لينا لي زيسي خدمان كيني زعما في لا لونسيت 150 متر سيتادير يمكن خامس ما الحقار واسف وتسالي راك تنس سيتادير ما الا غير تدارت كان حبيب راه في تدارت ولا شو كوهور الديس. Parce que il faut vous imaginer, نروح d'une situation أنا إذا سقسيتي مست à 50 سنتيمتر سطا وحشاد نروح à un jet de 150 متر يعني تسوي غير ما سوجيري كان بدون سقرعات غوري 15 مليلتر غوري 20 مليلتر غوري بلوس بالك غوري نوتر سيتار دو ريزيرف. دونك لو بروجي حنا كالعقلين لا فيزابيليتي ينس وإلا قالت نيني سقسيتي مست باردو نو c'est vraiment des pompiers pour sauver des vies humaines دي تدار ذايا humaine ديال شتاد نسن خام نسن اكسيتيرا من الشخصيات قلنا ذي جرجري وساونينا سي امبوسيبل سي با سا سي با لو بوت كاين مشاكل يا نصوضاره ستادير كم نشوف غير ما كاين ذاك نكتيني سي هي التدار تسعود كامل كاين خدمه نسي تزمر الزكا الزكا وين يتوقع راح مليح لا سيزون هادي تدون داغنا كاميون داغنا غسين تجي ديال ديال الماس انت دارت وتحوايج راه داغنا دوينا ماني ثمارة ما الا كانت مس سنتي مس سي تري سامبل تقدر نقول لك ولا كل ني غندير كل بروجي خدمه سي با دي بروجي سي دي زيكزامبل دو بروجي سي دي بروجي بيلوت نيمبورت كيف ما يخدم كي يخدم اون طونك بيرسون سول سي با اون كوميتي دو فيلاج. دونك جو مي في كو مي ريبيتي وكي السلانس يسمدن وزري غير دوفي غير كان امكرا انا عندي سي ليطاب نوال ليطاب نقديش سيتادير نمسليت ولا نفهم فلاس ماتنو qu'est-ce qu'il faut faire comment qu'il faut faire faut rentrer en action c'est-à-dire كاين المرض اللي بغيت نيني d'ici le mois de février prochain on va équiper par exemple 3 villages 30 لا 300 كاين اللي هو après comment le faire. Mais il faut faire comme ça, c'est-à-dire vraiment au mois de mars, il faut équiper tant de villages. Il faut dire que les comités de village sont nous camions, par exemple. Après nous les modalités, les dérimes, etc., etc. Et naturellement, faire toujours en sorte que et utiliser une mauvaise interprétation du côté algérien. Parce que nous avons des gendarmes, نانيت أتواصل هذاك الشيء نيت حبيت أنت تولي ولا سي سا توليني كو نشتكي نشتكي دونك المولود اكسكيوز ديسيني دو ماشي كاين مولود
والسنة كي تولى مبود تدويلين عندك بود مزيان لا سوفرينتي خاطر كي تولي لا سوفرينتي الدولة تولي فاهم الجزائريين ماشي قبيلين تولي لانديبوندونس مي ماشا ما إلا ننسى لا سوفرينتي لا هي سوفرينتي تروح سي لا ريجوناليزاسيون لا بلو باس دي سوفرينتي لما الاوتونومي لما الفيدراليزم الكونفدراليزم ليديالمون يعني تولي غير الجزائر عندها ثمة قبائل أتسارم كنيس يشاون سليم كانسن تنقيين مزابيين وغا قسنطينان وغانا تاكيرا اش غادي نغ ذاكير سي كو يكون لا سوفرينتي تعرف لي كود دي تسيريلي عرفت ان اكزومبل l'Allemagne c'est des lands c'est des états c'est une fédération d'états هذاك كندا كيف c'est des provinces عندها les affaires de pompiers c'est de la province c'est les provinces et les états qui les gèrent يكون هاد النساء la plus petite des souverainetés عرفتوا دي دغيا واش كاين شكون لا كابيلات تسعو للسيرفيس دي بومبيي نسي مانيس الشغل هذا الحنو اخر شوف والله نقول لك واش بون ثورا سي سور داراشي ثورا نكون ما ننافد وسلنا راه يبدا انا خاطر نكون نو سوم دي سوفرينيست اي كو نو سوم تاكسي بار لو بوفوار سنترال دالجي comme étant des terroristes carrément donc il y a il sera interprété comme une volonté de détruire simplement il a pas de nous sommes des gens où nous menons la fatalité non il y a toujours des chemins, il y a toujours des solutions, il y a toujours des perspectives. يمكن نحمل غاد سميتي ايا الفكر تنسيدنا هدا ايوا كنا مثلا نظرا ذا شو لو كونتكست باش راه نتمسلاي امشي فينا ايوا كنا نظر ستلقاي امشي نزمر نقابل فسوات رزدات ثورا اي نخدم يمذنن صدير ce que la société entreprend en Algérie généralement le gouvernement ou dit ce qui est là c'est un obstacle. Mais dès que le gouvernement a une arrière-pensée politique, nous avons les exemples. Vraiment, les exemples d'organisation locale. Parce que là, tu les. اسمع سميتي اسمي يخدم سعيد سعدي اسمي مازالت واقيلا الا ذوك بارتي اميرن اسمي يخدم لو بلانين لو بنود نورمال كي سقارن سي ان بلان دو لونو il a fait des démarches pour arracher des financements afin de construire des centres d'enfouissement technique. Ils l'ont bloqué au niveau du ministère des Affaires étrangères. C'est de l'ingérence étrangère. C'est-à-dire des organismes auxquels l'Algérie a souscrit. Il les a sollicités. Puis il y a un projet pour faire des centres de Moulakvaï. Parce que Moulakvaï, c'est une décharge à ciel ouvert. Et bien, ils l'ont bloqué. Par la suite, ils ont réalisé, par les moyens de l'État, ils ont réalisé quelques centres d'enfouissement technique, mais ils l'ont bloqué. Il a fait la fondation Afoud. Il a proposé de s'occuper de certaines problématiques, comme l'écologie, le foncier, le développement durable. Pas de... Mais il y a des organisations non politiques, comme les comités de village. Généralement, le gouvernement, il lâche du lest. Parce que personnellement, lire des comités de village pendant la période du Covid 2019, 2020, 2021, on donnait les décharges au nom du comité de village pour les camions. Les usines, le gaz, les gaz butane. C'est-à-dire, le papier du comité de village, il fait foi les barrages خاص الكوفر ديال كاميون ديالوي انا ما يوضع لوزين اسني في البابي ناس دمدني une quantité parce que c'est وين تدرت pour vous dire بلي ما يفاتي مذنن il s'organise il s'engage dans les comités de village en dehors de toute connotation politique le gouvernement il plie وزمير انا سنين وتسامر كاميون خاص هذه السياد يخدم كرا لي زوبستاكل مي ايوار مي ما الا ثلا une organisation le politique, généralement le gouvernement algérien, il accepte que les gens meurent, que l'adversaire politique, ce qu'il qualifie de ennemi politique, gagne. C'est qui l'équation? Parce que pendant le Covid, en parallèle des facilités qui donnaient à l'intérieur pour les gens, afin de chercher de la semoule, des approvisionnements et tout,
il a bloqué les concentrateurs d'oxygène de l'étranger, l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Je suis l'ambassadeur de l'Algérie, non pas l'ambassadeur d'un village. Direct, c'est-à-dire, تحير سي تساوني مسلاينا كي ديراكت. دونك اثاني هي قريتي مثلا organisez-vous en tant que comité de village, en tant que comité de quartier de les villes. Eh ben, il faut pas s'atteler à la fatalité. Non, non, نكمل نزمر لاني فردان وكذا هذا صنفار كان مشطوح يدنفكا الزمر لاني مثلا نساء ورزاو منا بلي لاني مثلا نساء تيختيوين النظام ايوا كان نقابل تسوا ذاك الحرسه كي دايرين فلانا سيماننا تنميرث. شنو ما نسمع نهضروا. لك رشيد دانو كان نوال إلا قيم ذانن الدخون شوية أدفاقا لكن l'Algérie ور تزمير راه سيتادير ميم سا اون فولونتي الموا دوتي تسيرات كي تيكون كاين دينا اتفض في مس ترغى ذهن او ميم طون لي بومبيني حارنا نغرا روح داكور حارنا نغرا روحن سي باكو فغينا ور تزميرنا راه c'est-à-dire il faut peut-être présenter ça sous cet angle-là. Mais nous ne sommes pas contre l'Algérie. Et puis, les comités de village, تدر تجمع إلا قال يونو مدانا روحا هذا يروحوا يونو مدانا يفون سوسبكت سينك كاش كاع كيد الماء كاش كاع كيد وين سي لو كوميتي دو فيلاج تدر تجمع أراد قدشم دي الشياكي اسمو سيني لوايا خدمت سي بوسيبل ور تشكال ثارا باسكو تشكال بواسا ذا مجدال مجد الزكا الا نعاود نتشكل اون 2027 باللي الجزائر تسقسيوك تيمس ابا 2027 كملنا المجد يفو افيرتي لي جون لور دير وتشكال ثرا باسكو زميرنا راه ونتا كاع ما ميم با في الجزائر ils sont incapables c'est-à-dire incapables c'est pas qu'ils ne veulent pas l'Algérie elle est incapable en Kabylie elle est incapable il faut le dire même si elle voulait c'est très difficile c'est vraiment très difficile بلوس ناتورالمون دارنا وين دراع الميزان 10 للجوامع ساعدين 3 كاميون مي سي با نورمال مي سا سي ان اوتر سوجي c'est-à-dire c'est à nous de nous prendre en charge nous-mêmes c'est ça que les gens doivent comprendre à partir de là mais c'est un domaine l'État ne peut rien faire il ne faut pas attendre de quelqu'un qui ne peut rien faire Fred Fouque donc c'est ça. Après, Maniket a discuté sur les modalités techniques, etc., etc. Mais j'insiste sur le fait que c'est les Kabyles eux-mêmes تذرين بدون يقدشن هذه الشيء باش نموت في كثير على ليميت لابوي فينونسي نضنك نثني باني قراينسن باسكو نثني اللي قابلين ما الا كان اللي هو ورينا سي جدارميين سي لي طحنا سي لي زوتوريتي لوكال نتمورت جو بونس با دي نوفو كلمة دي سيني دوان مانيس فوالا دونك فرحان مليح من خمس ليميسيون كي باسكو c'est un témoin. À tout moment, il pourra être consulté les réseaux sociaux, des YouTube, de la chaîne YouTube. C'est très bien à ce que Adam تمد des perspectives réalisables الغاشي باش تروحوا نرى لا فاتاليتي بلي لا واش زعما نخمم يمدان خاص وارد سواد خاص لا واش زعما نخمم كلمة نون دي سيني هي أكيد بس تجارب تدوير تكين عندي سملان أكثر مولود ثمانية سي الأمريكان ثمانية سامي سي الألمان مازال نغال غوصن ما إلا ما ينوثر بزاف لأنه دينا حماد الثلوي